Umthandazo wesabatha. Mina isabatha mayibenhle wabayingcwele. Yesandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Yesihlabelelo senkumbuzo ezulwana senkumbuzo ukuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Bantwana benkosi ngeke ngisahlabelela ngokuphuthuma isikhathi lona oguqile umshumayeli umncwabe ezweni lasenhla lasemnambithi ngakhele inkosi yabathengu amen. Bantwana benkosi ngathi ngiqala ukufika lapha ekhaya emphefumulo nganikela umnikelo wamashumi lo onikelwayo. Kwathi ekulaleni kwami ebusuku kwaqhamuka ingane. Le ngane yayincane kakhulu igaqa. Yayiqamama njengabashumayeli lapha enzansi yathi mayisondela yasiphenduka yahlukanisa ubulili yaba ingane yomfana. Yathi mayiza kimi le ngane ingembethe yafika yabambela kimi. Yabe isiphenduka ifana nomfana wami okhona njengamanje oneminyaka emithathu. Sengisho imisebenzi yala ekhaya abantwana benkosi alomnikelo wamashumi ukuthi ufuna ukulindwa iyasebenza abantwana benkosi amen. Ngokugijima abantwana basezulwini nginabantwana lapho bahleze bangalitholi ithuba ngokuba baningi abantu. Ngumshumayeli walizwa izwi lasekhaya emphefumulo mayememeza ubaba uMajiya ukuthi njoba sabashumayeli makufika umuntu wena ezobeka inkinga mthathe umlethe ekhaya emphefumulo ngihamba nabantwana bakwaVilakazi okuyinsizwa nentombi udade wabo nomfowabo. Ithi le ntombazane kufika ubaba wayo kuyo wathi ngiphuthumele kumfundisi. Angisho ukuthi mina umfundisi mina ngisebenza sikaShembe. Utheni mntanami? Uthe kukhona lapho uzosisa khona. Yilapho ubaba ufika sinde khona ngoba ubaba uthi yena akafanga kodwa ubaba uyasetshenziswa kodwa ngiyeleni kumfundisi.
uzafika nihambise la ngizafike ngikhululwe khona. Amen. Ngilethe lo msebenzi kanjalo bantwana benkosi. Kuthe ngonyaka ka2015 ngenze umsebenzi ekhaya. Kwafika ikhehla kimi elidala kakhulu. Ngangizolandwa ngoba ngangihambe emhlabeni ngizolandwa uma ungizalayo nobaba. Kwangena leli khehla lathi leli khehla labebela endlini kade ubanika isithebe. Babuyile bazobonga ngathi cha umuntu omdala babuyanga. Wathi kungani bengabuyanga? Wathi mina ngimdala kakhulu, ngimdala naphezulu kokhokho bakho nakoyihlo noyihlo mkhulu. Sibanaka abantu abadala mabekhuluma abantwana bakaNkulunkulu. Inkosi busisizwe lawo ngoba abantu baningi siyoqhuba ngelinye ilanga. Amen. Sakithi mfilo Nazareth. Lokhu kela umfana wamashazi umsebenzandeni mashazi kansenquthu phansi kwenkosi uNgobesa. Bantwana bakhonza uNkulunkulu ngelinye ilanga ngiyaphuthuma. Ngelinye ilanga sisemthandazweni siyathandaza sikhuluma ngale inkosi yamaNazaretha enyanga yezulu enganeni. Ithintana ubunzima kakhulu ngiyacela ukwazisa ukuthi njengoba uguqela basengubonile ukuthi uhluphe kangakanani kodwa okufuna ngikwazise khona wena uzalwa isizukulwane sokuqala esaqala isibongo sakini sikabili sigamexe ngapha eMandiyeni sigamexe ngapha eMaswazini. Uthi-ke njengoba ngifike lapha nje ngicela uzokutela ukuthi thatha impahla uhambe ekhaya emphefumulo uyohlanganisa isizwe sakini njengokuthi nje ngithathe umndeni wamashazi nomndeni walapha waseMandiyeni uhlangane ube into eyodwa uphenduke ubulilo bodwa noma mhlawumbe isizwe sodwa. Usethi-ke kuze kwenzeke lokho basembaningi kakhulu ngesisahlehlele emuva sefuna ukuthi usakhe unohamba ngembuzi yokhala emphefumulo ufike ekhala emphefumulo ubike kubashumayeli ukuthi uze lapha nje uzohlanganiswa ubuzwe bendiya kuphenduke ubuzwe kwamaZulu ukuze isizwe sakini sisimame ngoba njengamanje nje kunzima kakhulu. Futhi le ndoda engikhuluma ngayo yaqamba lesibongo esimqala ekhuluma lesibongo yayithwala ngamakhosikazi. Inkosikazi yokuqala ekuyiyona yazala isibongo wazala indoda eyodwa ekhuluka nani yayithwala ngale nkosikazi. Ithwele yasethwala nangenyoka eyihlezi emanzini bayithathile impepho emsamo kube yiyona ekhuluma kuma sishisa impepho thina asizwakala ngoba yayingashisi impepho kuthiwa yayingashisi impepho ekhala lakithi baphuma esilwaneni kuthiwe sifuna ukuthi kwenzeke lokho. Yayisizala isizukulwane sonke kuze kufike ukhokho wami sithwele ngeyilwane sithwele ngakho konke into nabonakali anti bezizukulwane ze15 babengalungile begijima emgwaqeni ubuthakathi abanye bedla impahla zabantu bengafuni kwathiwa thatha unikele uhambe ekhaya emphefumulo ufike ekhaya emphefumulo banikelele uNkulunkulu uyakukhumbula. Ngiyaphuthuma bantwana bakhonza uNkulunkulu inkosi kusenikuzwile namhlanje uzokwenza lokho sengathi uNkulunkulu angemukela ukuthi unikele inkulumo phambi kaJehova. Amen. Ngivila kahle. Ngivila kahle. Ngibingelele phakathi kwendawo. Bamsisi ba. Igama usiyabonga wavilakazi hamba nodadewethu umakhosazana wavilakazi. Ngibonga ukungena phakathi kwendawo. Lapha ngeke kwafika impela ukuthi baba uthi ucela ukusizakala la uzosizakala khona usizwa umfundisi ngoba la ekhona akashonile yasetshenziswa. Manje mayefika impela ufika ngawo ukuthi uma ngabe singakwenzi lokho uyothatha itoilet esemva kwendle ekhaya uleke phambi kwesango. Manje nathi masisihlaziya lento nomama washutha amahlazo maningi azovela phakathi kwekhaya uma ngabe lento impela singayenzi ngoba isikhathi esiningi uvela nje umuntu ongezi kahle. Manje wayesegcine seyiveza ukuthi naye khona yena uyasetshenziswa. Manje ngiyacela ukuthi konke sokuzela la ekhaya ahlambuluke angahlambuluki yedwa nabakhawuma bahadebe nabo ucela nabo bangene phakathi kwendawo basizakale bonke. Ngiyabonga. Amen. Ngiyabingelela uNkulunkulu. Igama kuqatha ngwaphoswa eRichmond la Dembele aphansi kokhosi bakaBhidla Dlamini. Ilana aNazaretha uzobonga imisebenzi eyenziwe ekhaya emphefumulo. Ekhaya angithi isizwe sakaphoswa sike sabhuqabhuqana sodwa. Kuliwa ngazi bangaka abantu esabulalana nabo.
siba nobancane bethu. Okuthe kwamba kwesikhathi yagcina lento singena kwisizukulwane sethu wangena nabazukulu. Abazukulu bebona bekuba nento yokuthi bazilengisa. Bezilengisa ukuthola idluliso nto siyangcwaba, idluliso nto siyangcwaba. Utheke kwakhona ushoyo ukuthi hayi hambani nonikelela nina kunamakhehla ahambe ngazwene kodwa afuna niwanikelela ekhaya lemphefumulo. Yilapho-ke lasiqale khona-ke ukuhamba le ndlela salokhu sizabe sizonikela the kusuka okunye umzukulu wavuke ngathi uyahlanya kushone udadewabo sisemngcwabeni emlilelweni lapha uphihliza izitsha kubo uphihliza kwa-TV uphihliza yonke into kubo wangaziwa ukuthi uphihliza ubani hayi kwabona lo beze la bengagqekezi ngoba athathile lutho kuphela ukulele yonke into ekhona endlini hayi makulandelayo ile ngane ayivuke ngathi iyahlanya izithathwe isiwe enyangeni ayimafike enyangeni kube nhlangazibukwa nomoya size sizonikela la sinikele siceleke ukuthi lawo makhehla angezwana sicela hlangana hayi kwangathi kuyehle enganeni ugula le ngane ebigula kwangathi kuyehle uthe kwanesibonakaliso sibuya la uthe kumzomluko wakho sibonakaliso hayi ngoba ingane sebonakala futhi ukuthi kuyavuka futhi nokufa kwayo kwathiwa hayi khona nibashiyile kade ninikela ababesindisiwe bathi nibashiyeleni bona kuba nabo sebehleli ngaphandle manje umndeni uhlangene wonke bona sibashiyile sibabalanga saqala phansi futhi sabuya sezalisonikelela bona kusuka lapho kusuka emva kwalokho saphinda kwathiwa kufuna silokhu sinikelele langethole saliletha ithole nje ngabo-Disemba uma silethe lethole ingane emva kwalokho ayavela aphila nje angaba nalutho ilapha enyangeni kade sisuka la safika isibonakaliso kumina ngiyafika kungathi sihleli lapha ngaphandle kukhona amakhehla nathi ngiyazingenela nje la uma ngithi ngangena kwekhona ungikhwebatha wasidlula thina sila uyaphi hleli wonke uma ngiyaqalaza amakhehla ngithi wabona yonke wabona ngoba amaningi ngiyawazi abelikhehla nila bese kuzothi umkhulu ukhokho wale ngane egulayo le ngithi isenyangeni uphethe imbuzi emhlophe kumlapha esangweni uzongena engathi ulinde ukuthi hayi bese ngishila yima wena khona esasanele safuna ukukhuluma lapha siyobonga sesihlangene ukubona waboneke namakhehla engangazi ukuthi ayingezwani njengomkhulu wami nje babengezwanile awungabona bandawonye bahleli bese ngithulake ngilinde lowo kwangaphaphama lapho ngisalinde ukuthi ubani labantu bazobonga kuyena kodwa nje phethe imbuzi emhlophe uthi ngakusasa emini ahambe lamakhehla aye kulo mfana lapha lethwasa khona uthi afika nje emini-ke kuyena-ke hayi afika athi angabe yabona lamakhehla atshele lenyaka yakuthi hayibo nanka amakhehla ezala kodwa ngathi eza kahle namhlanje yiwona lawo bengisukela ngize ngibulala ngithi ngilwa nawo kanti ngishaya izitsha ngoba wazi wathathwa afake esibhedlela elilanga bathi abazi esibhedlela waphuma kanjani babona ephahlaza yonke imoto emaphakini phahlaza kwasani umaphakini wona lamakhehla kodwa namhlanje wabona eza kahle athi leli tuba naleli tuba siwazile lowo makhehlana amasiwathi ngiyawazi lowo magama ngikamtshetshayo langumfalethi kunekhehle luba nta siyalazi lelo khehle lelo ukhokho walo hayi walwa kakhulu lowo wazi wakwagwetha wacela ushwele waphuma ngoshwele ejele hayi siyamazi hayi ukhokho wakhe impela athi hayi ingane lesitshelo zini babengezwani nti hayi wangezwene kodwa-ke bathi-ke namhlanje ukuthi hayi namba bethi abazobonga sebezomdedela naye bazosho ukuthi sebebuyele babehambe bengezweni sebehlangene nalaba bayongathi bebeseceleni naba baphelele uyababona bonke laba samsukeli ukuthi akazibulala so-ke sizomzobonga nje lokho ukuthi ukunikela kwethu la kusisebenzele kakhulu kuyimanje ingane ngesonto edlulile ikhishwa nje isiphelele isizobuyela nasesikolo ukuthi isikolo kwatata ukuthi ayisele ngiyabonga baba u-12 uma wakhe esikama wakhe uthuyiswa hambe emhlabeni washikho 300 emva kalokho kwabona ukuthi umkhize lo ngoba inkosana emdala kwabo wabona abafana abashaya abaqede ngomuthi abashaya ukuphuca umuthi ukuze lezi nkomo lezi kube ezakhe zonke namaphela kwenzeka lokho ke wasemva kalokho wasethwala
maphela wathwala zakhulu inkomo zabo 1000 inkulungwane mase khulu 1000 inkomo yaqala ke yasemvu manje sihamba lezi ndawo lezi laphezulu lina khona uma sekomisa ngala isuku yakho indawo lapho kusana khona izulu yenzela le mfuyo yayo le uthwa umkhizi isibongo samkhizi usaqala kanjani usaqala ngomavo usumavo ngokhathi so naye ke umavo ukuthi naye le khona uthi yena uzala isangoma usesangoma uyisemkhulu eyinyanga bese uthi ugogo wakhe ozala isemkhulu umavo wayenyanga indoda yomkhona wakhe weyazi imithi weyazi imithi lokusuka lapho namanje uma ngena amkhizi namusa amkhizi uzoza ukuthi lapha kulomncane banomntathu bomdala ukuthi ekhaya wathatha ekhaya ukhondo cela uNkulunkulu abasikhumbule kwamkhize ngazama ukukhulu bani ngokwafika umkhokho ozala umathundu ozala umkhulu umaphindana ngomalume wathi eqola nabakithi ufika ukwenza uyeza ufika ubaba nomkhulu nokhokho bayixoxa endleleni bakhuluma bese ethi labakithi hayi nami bangikhomba ngithe qamana usechaza ukuthi hayi mina ngumathumbu khokho wakho umkhizi ngabe sengibuza ngawuthi umathumbu yamazi ukuthi hayi no ngiyamazi impela undoda ezalwe baba le usethi chaza futhi le nkomo ngane saqala le nkomo wasekuya ngasekhamba isikhathi ngihamba ekhaya umuntu ngabona yakho umkhulu manje uthi umkhulu hayi inkomo ayodwa zintathu ngoba ngabona la sathi uNkulunkulu uyazwezulu la bamile nabo balana baguqile kubanje kunesiba esikhulu senguthoma sasibala siyale sibanje sibasasidine emgodini wasethi asifuni ukuthi ube yingozi uma yingozi asasingabe ngani sifuna nenkomo eyintathu ona khona into ukupheleliwe azonto u7 so ngayiletha inkomo yona batha le nto uqala kufana ukuthi uphosa itshe ezibeni osisindizwe amen ayawo babo mama bona pengo ukuthi nyaka emathuneni emsini umuntu nankulu wesizwe sasimbo isukeke kakhulu baba indaba esingazi kwelenga amakhosikazi nehamba amakhosikazi ngebathatha namakhosikazi ahamba amakhosikazi nehamba amakhosikazi namasithi siyafuna kwabanye ukuthi sicela bazobhekela imenze akuloku sesathola ukuthi kukhona ukhokhokazi ukhokho kamkhulu oyengakhutshwa ikona-ke sekusihlumisa kusilethana emzini oyingwele ekhala emphefumulo esizokhela kusiletha iy'mbuzi ezinhlanu sizothi sizokhela nezidini ezingaka abantu sehle nakho konke ngokubi ekuqhelele nathi siba abantu njengabantu sihlupheke enkulu kodwa umhlumeli uvele ikhada yonke into yakithi ngicela ukuthi unyazi ezulu nami angafanga khona longifisele ngoba umhlumeli ikhada yonke yakithi ngiyabonga ngiyayithatha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha uqala nje ngicela uNkulunkulu wasebuhleni ukuba angiphe isibindi ngikwazi ukukhuluma abantwana bakaNkulunkulu ngoba ngiyaqala ukukhuluma phakathi kwey'hlelo ey'ngaka Soneza ubamba khona lokho ya. ngike ngafika la amaNazaretha sifika siwumndeni wakadlala sizokhetha amacala abantu bakadlala ngeviki elandela edlule ngibe sengigula kakhulu-ke bantwana bakaNkulunkulu ngagulela ukuhamba emhlabeni ngoba umndeni wami wawusungasazi ukuthi kufanele ukuthi wenze njani base bengithatha bengisa esibhedlela bantwana bakaNkulunkulu zongamuya nje ngoba kuyaphuthuma ngilanda ukulala base bengithatha bengisa esibhedlela sengiyinto esifile emaNazaretha ngokukhulu nje ukuphuthuma amaNazaretha izinto zami zashesha ngale ndlela esimangaliso ngoba khona lapho kunjalo kushesha ngathi mengifika esibhedlela babona odokotela ukuthi ngiyahamba emhlabeni base
bengicilonga kwawukuthi ababoni lutho. Base bengithatha onesi bathi ayi ngeke kulunga asivele simnakelise lo muntu. Ngase ngifaka nje amaphampasi ngokukhulu nje ukuphuthuma lokho. Bantwana baNkulunkulu lapho ubaba wekhaya udidekile akasazi ukuthi kwenzakalani. Ngigulela ukufa uManazaretha. Wayesecabanga yena ubaba uDladla wayesecabanga ukuthi hawu. Wayesethi yini ngigule kade ngivela ekhaya lomphefumulo. Wayesecabanga ukuthi akakefonele abasekhaya nabakomalume ekebatshela ukuthi akebe babule impepho bekhuluma emsamo ngoba yena ucabanga ukuthi ngoba ngize lapha nje bekade kufanele ukuthi nginabakithi ngibanikelele kube khona ngibenzela khona njengenjalo noma ngisebuhleni ngibanikelele imindeni yo4. Kulokhu angikwazanga ukuthi le mndeni ngiyinikelele kepha ngivesane nganikelela abantu basemzini kuphela ngase ngabaphuza. Manazaretha wayese ebacela-ke basekhaya ukuthi abangibabuleli impepha abakadlamini wakhuluma nabakomalume wathi abangibabuleli impepha ukuthi uma ngabe ngiguliswa ukuthi angibanikanga lutho angaze ngenzela ukuthi ngibenzela lutho ngicela ukuthi bengiphilise. Nangempela Manazaretha ngavuka embhedeni ngangasakwazi ngisho ukuvuka embhedeni ngoba ngase ngibanjwa Manazaretha. Manazaretha kwathi ebusuku ngilele kwase kufika odadewethu ababili sebahamba emhlabeni. Bahamba odadewethu bengaganile bahambele ekhaya behlala ekhaya. Base befika ngilele esibhedlela Manazaretha base befika esethi lomunye usisi wesithathu wayesethi esekhuluma nje izinto eziningi engingazizwanga ukuthi uthini. Kodwa ekugcineni engakuze ekusho wathi mina libalulekile ikhaya lemphefumulo phisiwe. Wayesephuma ngoba ngakade waba sengathi ngilele ekhaya ngalelo langa ngilalela ukuthi sizala nabo size ekhaya lemphefumulo. Wayesethi libalulekile ikhaya lemphefumulo phisiwe. Wayesephuma wayesebuya esebabaza esethi hawu asisaye ekhaya lemphefumulo phela ukudla akukho. Ngase ngicabanga ukuthi ingoba ngingabenzelanga lutho angifikanga nalutho kwaKadlamini lana kepha ngibesane nganaka abantu basemzini kuphela. Ngangabanika lutho abakithi nabakomalume kaDladla angangabanzela lutho nganaka ulomndeni engigane khona kuphela. Manazaretha ngasinda-ke kanjalo Manazaretha ngokukhulu nje futhi ukushesha udokotela wayesengidishanta Manazaretha ngase ngiphume esibhedlela. Wayesethi-ke ubaba uDladla umkhwena wami esethi kuzomele ukuthi kukuhambise lokudla okukhalelekayo ngoba kusho ukuthi abantu bakini nababele esikhwele sokuthi wenzele umndeni owodwa. Ngase ngikwenza-ke Manazaretha njengoba ngiyilapha nje ngilethele ukudla-ke manje okubonakala ukuthi njengoba ngangigula nje ngiguliswa yikho lokho ukuthi babele esikhwele. Ngicela-ke ukuthi uNkulunkulu angikhumbule nami Nkosi musemzini. Amen. Alukhethe uyazi lezulu. Amen. Mina ngubikwaphi ngisho ingabe ngabethiwa ubaba engambamba nguMantombulezi. Ngiwasebhevini enkosini uMezi. Manazaretha nami ngizokhuluma indaba yekhaya lomphefumulo. Kuleya nyanga ngangizile futhi nge-8 ngiqala ukuza. Ngathi uma ngabe ngilungiselela ukuza lana ngingenamali ngino-100 intombazane lekudwe mamushini 100 kulamashumi. Ngizovuka ngiyokhipha imali yokuthi ngize lapha efakwe intombazane. Ngingakavuka ekuseni bafika isibonakaliso kimi ngathi sengibona uMnazaretha wami phansi phambi komnyango kakhokho omunye uphansi omunye uphansi bese ngithi hayibo ubani loselathi uMnazaretha wami wangekhaya lomphefumulo. Bese kukhuluma izwi lomuntu oyindoda athena hamba uyobonga ukukhulisa wezwane lagane khona umamkhulu. Manazarethi ngalelo langa kwavuka kunabantu abadala khona la bekuthiwa kuthiwa abakithi kaShongwane. Methe athini umakoti lawo ezasikwavuka bona abantu abadala. Mase sifike lapha futhi Manazaretha athi silele etendeni namanye omama
kwaqhamuka yona futhi lowo nyaka aqhamuke eMzansi. Manazarethi ngikhuluma into yasekhaya yomphefumulo. Ngathi sengifikile lapha ngajika ngabuyela ekhaya sasikade sifike nge-8. Mangilala ekhaya kumsombuluko ayibonakalisa nami ngingaboni kahle. Kubonisa intombazane yami uZandile. uZandile sike saxabana kakhulu naye ngithuka ngibiza ngayo yonke into bengibiza ngomthakathi umntana malala emathunjini. Nomfana futhi uSimphiwe naye bengithuka ngibuza ukuthi mama ungizalelani ngoba wena uyasibulala. Ngakhala amaNazaretha ngisethempelini evuma ukuthi amaNazaretha ngizibalo okuningi kodwa ngaze nganikela ngathi shande ngicela umendo ingane ziyangihlukumeza. Manazarethi-ke sengikhuluma-ke ngempela manje okashe futhi angizikushintele. Kwathi ngoLwesibili ngoSakuba lwesibili kwabonisa yona intombazane yami uZandile wathi wemama wathi abantu abangilapho ngizasekhaya emaweni wathi kunabantu engazange babone abaningi lendlela esimanga wathi ngihambile ngaya kubo ngase ngakhothama kubo ngathi ngenamba abadala ukuthi bathi yeyi wena sikufuni noma sikubone la umthukelani ubikwaphi igama ngalibizo baba nimthukelani ubikwaphi nithi uyathakatha aniboni nithi ubikwaphi uyasabatha asikufuni noma sikubone sifuna lo onikeze ubikwaphi imali intombazana yami isebenza eNewcastle kodwa iganile. Sifuna lo othatha imali wayinika ubikwaphi ade ekhaya lomphefumulo asikufuni noma sikubone la. Manazarethi ngiyacela ushambe angikhumbule nginokushaya izwi leManazarethi. Angazi noma ulaka labantu abadala la ngishaya ngisesemangweni lapha ade ngigane khona nami ngigane sengimdala uxoshwa zingane wale madoda afuni ukuthola ekhaya. Manazarethi la ngishaya izwi kodwa mase ngibheka laqonda umkhulu wamhlela wena walala esibhedlela inyanga yonke. Mina lathi mangena kungena isigubhu esivutha into engayazi ngathwala imkhono ngathi awushembe ngiyazilezo mina noma kuphazama imoto ngizushenga. La ngidlule ekhanda kumsebenzi ngishayelela ngiphosa eminyaka. Kwesibusiso bantu kwesibusiso. Amen. Igama lami nguZanele waMsomi eTranspoort induna engiphethe ubhini. Ngifikile la ekhaya lomphefumulo ngizosebenza. Mangifika ngisebenza ngesonto bayafika bakithi ngilele ngomsombuluko nginganalo ukuthi ngibona abakhulumayo bephinde futhi befike ngoLwesibili bekhuluma bese siyacela-ke manje okusuyile ekhaya lomphefumulo wayosebenza yingakho into zakho engalungi nomuzamana akulungi sicela ukuthi uhambe uyosingenisa. Angazi ukuthi kumele ngoba ngenise ekhaya lomphefumulo noma ngiwafake ekhaya kithi ngicela uNyathi Yesu lungikhumbule. Amen. Ngibingelela amalapha. Sondeza umbhobho. Igama lami nguNhlanhla wakwaSibiya eMandeni ngaphandle kwenkosi uMathonsi ebushemba sisuvalo kimi. Benginenkinga eyaqala nje ukungiletha ngazi leli khaya. Benginento esesifini edla ingane. Ingane ephilayo ezami ezamantombazane eziwu2 nazo ziphila ingoba kwengane zami wayethi ngikhiphe mangikhulele wayethi ngikhiphe isisi nginqaba. Ingane wayethi ngiyibulale izona ngane eziphilayo ezabafana ingane ephila. Eyokuqala yashona ezandleni kamayini enyane ezintathu. Yashona ngendlela esingayiqondi. Kwaphela isonto nje kwaphela ngayo. Ngayihamba lendlela. Nginaleli lumbu lelingaphakathi. Lenyo kuyagunquza nje ngathi ingane eswini kimi yakhahlela. Isisu siyakhula futhi. Sibuye sinciphe, sibuye sikhule. Nginikele enkosini mangihambile ngaya lapho kunenkosi khona. Nginikela nala ekhaya emphefumulo. Kuthe nginyanga edlule February ngafika la nganikela umnikelo wodwa. Nganikela nje ngacela nje intoda ngathi shembe ngicela ungivezele ukuthi elabale licala engikuthwele nesisu. Ngavuka ekuseni ngesonto ngasebenza ngahamba ngaye ekhaya. Thoma ngilele ekhaya ngiphupha ngilele kwangathi khona into ephumayo nje kimi empishane engaka. Ewumfana eyisilwane yathi hayi sengiyahamba mina yahamba. Kwadlula izinsuku ezimbili. Uma idlula izinsuku ezimbili ngiphuphe ngathi ngila ethempelini lapha ekhoneni
kuvele kuphakama abantu abadala kuphakama ikhehla futhi qhamuka abashumayeli bengithethile bethi kwenze njani mkhulu engathi nabo abashumayeli bayalazi leli khehla lithi khehla uyabona mzukulu kwaSibiya bathwala kakhulu ngengane zabafana yizona ezabulawa kakhulu ngithe sengiyibona sengisemosheni kuqhamuka izandla zinginike ingane ofana ngithi ngiyayiqukula le ngane ofana ivele iphendule isibanga ngitshinge phansi enye ngiyibone lapha iyakhala le ngane ngithatha ethi umuntu ilambile le ngane ngithi engathi khona engihlafunayo nami ngifuna ukuyinika lento esemlomeni uma ngithi ngiyayikhipha lento esemlomeni ngiye le ngane imikhamisa le ngane ulimi vele liyintsatha ngathi eze lonyoka ngithuke futhi ngale ngane kudlule mvuke ekuseni ekhaya ngitshela umama evana lokho ngihambe ngendlela angasenhle ngilathi isibani ngibuza ubani umnikazi owayebulala lezi ngane lezi kwahlula nje usuku olulodwa kwayisabatha ngayisabathena ngena inkonzo semini ngabuya ngaze ekhaya mangena esangweni ngabanje umthongo okukhulu izulu liyana fike ngaphumula ngashintsha ngena empedeni uma ngilala ngiphupha ngigudla uthukela lugcwele anginalo kodwa ngiyagudla uthukela ngaba nomunye umshumayeli ngeveli ngize umzimba ushintsha ngithi mina ethi umshumayeli yena yindaba ngithi uthukela engathi manje ngiyasenza ukuthi khona into eyimina ela uthukela ivele ingihlwithe lento le ingene nami emanzini umshumayeli laba basemotweni bengangiboni ukuthi angisekho mina emotweni ngikhale ishone phansi emanzini nami lento lami ngithatha amakhandi wabhekise phansi kodwa mina ngila engathi ngila entweni amakhandi abhekela ingibambe njengento ayingibuke emehlweni ishone phansi nami ishone phansi iziwaqeda manje uthukela iphumele kwenye indawo lapho kungasekho khona amanzi okhanini ilanga kuphela uma ngisahamba nalento ngikhale ngithi weshembe ivele imithi awume ngoshembe wakho iqhubeke ihambe ithi masifika lento le ngivele ngivala amehlo ithi kimi nangu ingisa kwenye futhi into ithi nangu ithi bethi vula amehlo ngithi ngiyasaba vula amehlo ngithi ngiyasaba ivele ingidedele uma ngidedela ngiphaphama sengijulukile ethi uma kade sivusa usavuki ngithule kuthi mase ngilele ebusuku uqhamukise lithi ngona kakhulu phambi kwaShembe yingakho ngiboshelwe la engikhona akekho emanzini uphansi emfuleni ngoba ngizile ngizohlawula wangitshela ukuthi angiphathe imbuzi ezimbili ezalezi ingane ukuthi uShembe ayiqoqe lapho owayeyifaka khona mase ngibelethisa omabazo lezi ingane ngisahlawula umonakalo awenzayo angakahlawuleli yena uphansi angimazi uyofika nini uboshwele phansi emhlabeni hayi emanzini phansi emhlabeni lento le inginike isifundo ukuthi yekani manihamba abantu ethi umuntu kumele empophomeni kumele emfuleni uyogeza awubazi lo muntu obiza uboshwele emanzini ukuthi ubani uzohamba wena ungazi ungabisabuni kanti wena lo muntu ophila kuwe enyameni uboshelwe la emanzini uShembe akusebenzile Amen. ngafika lapha ngangibona ebusuku lele ngangazi ekhaya ngangibona ugogo wasekhawini lamama amaphumulo mangifika ngangibona ebusuku kuthiwa ngize nembuzi nomama base bethi ngiphathe ukudla okuningi kwabaningi kakhulu mangabe ngingalazi khali umphefumulo kungaphuma sami khona ngasinina ngaze ngibona ngase ngezwa ngomunye sesifrayed wathi khali umphefumulo base wangiletha yena masifika la ngabuza kwabakhulu bathi nengeza babasemzini mangifika imbuzi yalahleka nomnikelo walahleka namhlanje bengibaba wami yagula kakhulu kusesibhedlela ngithele isengabe ngisekhayeni ngambona ubaba ebusuku kwasekuthiwa ngize nomama la angize nomama la ekhaya mangifika ekhaya bese kuthiwa umama akavumi maye kakhulume konke acele umphefumulo kababa. Amen. Oye mama ukhulumayo. Wena ufuna ukukhuluma. Ebusuku ngabona imbuzi ngigquba
kuthiwa ngihambe nazo ngize ngihamba ekhaya. Ngangazi la ekhaya ngatshela usisi wasesaheli wangiletha ekhaya. Waletha ba? La ekhaya. La ekhaya. Yeah. Imbuzo wakho. Angangahamba njengoba ngangenza nje uba ngibona. Kokuthiwa ngize noma wami ekhaya. Wafika la ema? Cha. Wenza wedwa? Yebo, umkhokheli wathi kufanele ngeze abasebenzi naye lapha engibakhulele. Usho umkhokheli? Yebo. Wala? Cha, ngangivele usisi wasesaheli. Bathi angeze abasebenzi wangishadile. Hawu. Manje le mbuzo ngangiyilethile ngangithumela abamakhulu ekhaya. Kwathiwa ngize nomama. Abakomali wakho labo? Bakhulu. Bakuwagogo. Mama umlandi wami. Wayenzeni yona mawuzi? Unyoko wayenzeni? Uzomhlawulela nje wenzeni? Lo uzomhlawulela, uthi uzomhlawulela wayenzeni? Angazi ngangithule umkhulu wathi ngize nembuzo ekhaya. Akangathi phela. Wasethi ngikhathi uzoningi. Ngoba baningi kakhulu. Wamshiya kanipoma ukuthi uthole noma. Ngenza ngale ndlela angangivele laba babengomsile ngangazi mina ekhaya. Hawu. Laba bangitshela bathi angikwenze ukuthi ngiyogeza abasakho bamakhulu ngoba ngishadile. Ngase ukuthi uma kufuneka ngize ekhaya umbuzo yavele yashabala nomnikelo. Manje-ke ngithe ngilele ngabona ubaba wami egula kakhulu manje sengiyezanga. Ngabona ukuthi ubaba wami uyahlinza wasekhaya nomama ekhaya. Afike umama avume ngazo ukuthi ukhona mama ukhona yena. Na ebusuku bangolesine ngase ngibona ugogo wathi angizohamba 10:50 ngizonilela kaBoshini. Ukhona mama wakho? Yebo. Umama wakho akathatha umbhobho avume nawe avuna phambi kwakhe. Uyazi afana nakuvuma maye kwazi. Ukhona? Lapha ekhaya. Ila kukhulwa khona insila. Le ababethi mboza ngesikhaba, mboza ngesibaba, mboza ngebheshu. Ngekhetha inkosi yasekhwameni. Mazalwane abasha. Cha, engikwaziyo ubaba wakwami engikwaziyo kahle. Umabani ma? Uma ebekhulu ngane kwamfanazi. Ekhabo nawo kwamaphumulo. Ngakho-ke kwamaphumulo umama akalandelanga. Kuleso sizathu sokuthi uma kwenzeka into bese kuthiwa kwamaphumulo. Ngakho-ke engikwazi amacala banamacala la engane khona. Kunamacala wenhlambuluko okufanele ngabe abakhona la ngane khona bayahlambuluka. Manje kabaze kwenzeleke. Angazi-ke ngizochaza ukuthi uzothi kuyini ngoba uba uyagula kuphumela isisu angazi ukuthi kwenziwa yini. Kodwa uma ngabe sibheka sibona ngathi kuthiwa inhlambuluko. Manje ngazi ngizohlambuluka nobani ngoba nawe uyagula usesibhedlela. Ubani ogula umyeni wakho noma ubaba wakho? Umyeni wami ogulayo. Lokhu kuphumela isisu? Yeah. Angazi ukuthi kuphela. Ngiyacela inkosi yami iqinile bomphakathi onyazi bezulu. Siyabonga uNkulunkulu wami iqinile mama Nazareth unyazi bezulu. Esifanele ithuba lokuba sibuka. Sikhalela abazali bethu, sihlambukela abazali bethu. Ngoba abanalo ithuba ethuneni lokwenza lokho. Ngoba babekwenza babekwenza emhlabeni. Ngale kwethuna akube kusaba khona ukukhuluma. Kuphela abantu baya lapho besebenzela khona. uNkulunkulu wayesithanda unyazi bezulu mabona kude. Wayesesivulela inkundla. Manje lenkundla iyashisa. Ngoba okuningi kwaba sikwazi. Sikubona ngoba sebekumilisa kithi. Ukuthi awanazi izinto ababoshele zona.
okunye sigcina sikuphatha ngezandla sesikwenza kanti ithixo zabo bathi abanga umthwalo akazethuki naye umthwalo esiboshelelwa le nto ayihlukile nokuthi uvuka ugogo wakho noma ugogo wakho athi mntanami nazi ikwabo ezokuphilisa abantu ezokulapha abantu cela uqhubeke nomsebenzi wami uma inhliziyo yakho ibuthakathaka isikakhulu la sishawa khona sicabanga ingcebo uma ibuthakathaka ilengela kakhulu eceleni basheshe bakuthole impamisa mabevuka ithi inkosi yamaNazaretha abasho ukuthi lezi zikhwama mntanami zinokuthi okubulalayo baye bathi ikhwama zokulapha ngoba zisuke zibasinda babona ababesafuna ukuveza ubusindo ababesafuna ukuveza ukhula olulezi zikhwama ngoba basuke befuna ukuthi inhliziyo yakhe ivume bese beyiqhinisela kuwena bathi nawe usuyobona ngoba nawe babeyisebenzisa emhlabeni usuyobona nawe mntanami ngoba ithimbo zasemhlabeni lezi thina kufanele sicele ukuphiwa isibindi uNkulunkulu sicele isibindi uNkulunkulu nobuhlakani basezulwini ukuthi uma abazali bethu befika neyikhwama yebo iphupho yesimlawule malikuhlasela iphupho labo kodwa masovukile unethuba lokuthi uNkulunkulu uyakulalela masovukile ukuthi uthini-ke wena mnikazi womzimba uma sekuvuka ukhokho wakho wathi nazi ikhwama wena uthini wena ngoba uthando losuka kuwe uma wena uthanda uzobiyela lo ukusekela nokukhuluma okade unika wona ebusuku mawulikholo uzofike naphambi kwaNkulunkulu uze usho ukuthi Nkosi fika obaba nobamkhulu bami nogogo bami bathi bacela ngaqhubela umsebenzi wabo wokulapha abantu ushembuda kathini ngemasokhuluma la ngoba igama elihle phela lelo ngeke kuphoqe uNkulunkulu abesethi ushembu Nkosi inkosise usuyithathile-ke le mkhuba yabo uzoba lapha izisuka kodwa bazohamba abahambi bese besho ukuthi mntanami inhloso yethu besifuna ukuletha lento esibophile bazoyishutheka kulezi zikhwama zakho uzogcina usushintsha ungasalapha usunikeza abantu abathi bayivikele usubanika manje izinto zokubulala ibona ababuyisa lezinto ezibabophile ekufeni uma abantu abalele uthula umhlaba bethi mntanami sicela nisele emzini oyingcwele ebuhleni bophakama nosigezele ikwama zigezwane ikwama uma zazi lapha abantu kubi inkanti ukuyapha abantu kubi inkanti ukulapha abantu cela ukubuza kumfundisi wami omkhulu Mathunga fundisi kubi inkanti ukulapha abantu akubi into enhle phela leyo manje igezelwane ikwama uma kanjani lapha abantu zigezwa njengoba kwangasalashwa abantu wasekubulawa abantu seyingcolile manje lo mbuzo ushembe uthi uma bethu okhokho bethu nogogo bethu asobagezela ikwama kulungile-ke soyigeza ikwama sigeze ukuthi zasezibulala laba abantu ababulawa izilwane ababulawa izikhwama bagezweni ibona beyizinto intombi kaSibiya ithi ukhokho wakho uboshele ngaphansi komhlaba ayigcineni komhlaba akakakhulumi udaba la kusakhuluma ngale ndaba yabantu abababulala ngiyambongela mina ukuthi lo khokho wakhe akavukanga nokuqili khona eboshile kodwa ukhulume ngendaba yamacala ukuthi aqale kuthetha amacala nakithi-ke kunjalo sizobageza okhokho bethu ingakho ethi ushembe ningakhohlwa phela mani bageza esikakhulu abangabathakayo ukuthi nibe nayo inkomo ukuthi Nkosi labo bantu ababebulawa-ke imindeni yethu sicela Nkosi uyosicela imbethelelo emndenini yakho bese uyabavusa ekufeni Nkosi uzobageza ekhala emphefumulo bese ubasemazulwini emndeni yakho ngoba ithi Nkosi ingangayizulu uma ubulela umuntu lowo muntu uyavuka umoya wakhe uzohlala kuwe mahlobo mabe babili ovuka babe babili makuyizihlwelele zonke ipakeshele kuwe uma kusuvuka wena usuba idlozi enganeni uvuka nalesi sicubu sabantu ababulawa uwe ingane yabhatala emhlabeni
mawuvuka nalezi zikhwama unginika mina ngiyithatha lezi zikhwama vele lezi zikhwama seyigulela abantu abaningi njengoba befa labantu bayi lesikhwama ngoba phela uyaqoma wena uqobele ekhaya esikhwameni sakho lesi sikhwama sesigcwele imphefumulo yabantu ababulawa uwo mina mase ngisithatha-ke mina lesikhwama ngide sokulapha abantu ngilapha abantu ngabantu ababulewe yiso lesikhwama phela lesikhwama sasibulala abantu labantu mabefa beze esikhwameni abayi kumvenqama ngoba bona babedalwe umvenqama uyabona yini ukuthi ngaphansi komthunzi welanga akekho umuntu ekufanele alibale nosemaromeni noseweseni nosejeriko nosekuphi uyabona ukuthi uyaphoqeka kufanele aphuthume ezekhaya emphefumulo ngoba miningi imithwalo esiyithwele laba bantu ababenza kabi. Amen. Ukhona izalukwazi ezayisebenza umsebenzi omubi ezazithi ibhizinisi zokuthi lezo zalukwazi labo makoti abangayifuni ingane babeza lezo zalukwazi zisebenze lezo zalukwazi umsebenzi wokuhushula izisu zilebele nabangafuni ingane. Lezo zalukwazi masifa ukuthi ushembe siyakuphi zoba idlozi enjani. Ngikhuluma indaba yethonga ngoba ithonga kusokhuluma ngomuntu omuhle obheka ikhaya. Ithonga phela umuntu umoya omuhle lo ozobheka ikhaya lozobheka ukuthi khandwa ekhaya ikuphi umkhuhlane waphebezwa kanjani. Idlozi labo bantu abadlongelayo basiphathisa izinto zabo zeyithixo zabo ngenkani ingakho kuthiwa badlokomele amadlozi la. Khumbula kahle ngomunye unyaka la bakwasukuma intokazi la yathi ithunywa abantu bako bathi mntanami sicela usiyele ekhaya emphefumulo ushemba yosigeza siphenduke siye kuba amadlozi sibe ngamathongo ngoba amadlozi abantu abadlomelayo baletha izinto zabo ngenkani inkhoma zabo ngenkani baletha umngoma ngenkani baletha umnyama baletha ubuthakathi ngenkani baletha ubufebe nomndili nayo yonke into benza ngenkani badlokomela phezu kwethu. Kodwa amathongo abantu abakhuluma kahle abantu abagada umndeni bafike kahle emthongweni silele basiyalele ukuhamba kahle basiyalele izinto ezilungileyo lezingafunakali umvenqanga angayifuni bese beza lithi ngoba besisemthongweni yabo kuthiwa amathongo beza kahle bazoxoxa nathi. Manje lo mama leso salukwazi sihamba senze lowo mkhuba masivuka sizohlala enganeni yentombazane leyo ntombazane akho ngane yohlala okhaleni layo ngoba ihleli isibozi sesalukwazi sasikushula izisu ezasisebenza umsebenzi wokushulisa izisu abantu abangayifuni ingane. Idlozi elimbi leyo. Manje ushembele uma singamlaleli ethi bantu bami ngizoyibutha yonke imphefumulo yabazali benu yilethe ekhaya emphefumulo wozani nina sizothetha amacala ziboshwa wozani mazulu ugezwe zona ukuze kunqamuke ukuthi kuzalwa abantwana abazobulala ingane ngoba labantwana bakhaphezela yilesa salukwazi esenza imikhuba esasiyenza ekuphileni. Sithi umthwala akazethuli mntanami ngisize yomsizi ngapha kunesihlabelelo la emzini oyingcwele sithi mhla ngelashwayo ngasinda mina
siphume enyangeni zangomeni besithi siyogeza lensila ayisuki ngoba nali iphongo ehleli egazini lami elalikhohlakele lemphunga wakuhlela umkhulu phezu kwegazi lami owayebulala abafowabo ngoba efuna ungena amakhosikazi abo owayebulala umndeni ngoba efuna ukucela isawathe ngishona ngapha nangapha izifo ayisuke egazini lami bengigeza liphuma lishona ilanga akusukanga nasinye wemthunwa insila yakhe ayisuki ngoba nangu segazini lami ithunzi lomuntu yeke uzobaleleka yabona njengoba ahleli phansi amathunzi ethu ahleli phansi kodwa uma usukuma lisukuma nawo ingakho kunesihlabelelo esithi la ebuhleni esithi la emzini ongcwele bengethwese mina ijoka lomphefumulo wami ngeke ngiphinde ngilethule liphi lelo joka lomphefumulo akushiwo lowo wakho uyazi umphefumulo wakho awuzwa ukhona ozwa umphefumulo wakhe manje angeke uzwa ulula kabi umuntu uyajoga wenza into kodwa khona lo mphefumulo osindayo umphefumulo abazali bakho mayibonke Nkosi ungifundele incwadi ngithi uJobe 8 verse 8 lezi Chronicles zokuqala 17 verse 11 noDeuteronomy ngithi 15:10 noma 10:15 lezo incwadi ke manje ikhumbulile izinsizwa zasezulwini le mphefumulo ehlele egazini lethu egeleze emkatsheni amathambo ethu ebuchosheni bamakhanda ethu emthanjeni yethu emibe engcolile iyasihlupha ilawula ngisho ney'mpilo zethu ezalwe kuqala yaphuphuma yachitheka yangenzelwa lutho kwase kuzingane yesibili okhaneni lamlobokazi leyo ngane masithi yazala izalwe nodadewabo mangabe umfana loyo dadewabo uyena uzolawula umzimba kamfowabo umfowabo uyophenduka abe yintombazane uthanda ungathanda bese kuqhamuka labo bantu ekuthiwa yintabalo ongqembili kanti ingane yafela okhaleni kamakoti yayiyintombazane mase kufanele kuzala umfana olandelayo ngenhlanhla yanazalo bese ethi le ntombazane abanjani abazalayo singazali siyasibanga lesidumbu aphume naso isidumbu sikamfowabo nomphefumulo kamfowabo babangesidumbu esona isidumbu sibonakale izinto zomuntu wesilisa umfana kodwa izenza intombazane mawuthi yamkhuza kakhuzeka bezwa ukuthi akanamahloni kanti udadewabo ashikizisa izinto kanti udadewabo sekufika isikhathi sokuthi kufanele ngabe manje uyajaha abafana amajongo abona phela intshintsha bese uyambona umfana enza into ekufanele enziwa amantombazane funda ba khumbula izulwane akabuza izulwane saphambili akabuza izulwane saphambili uqinise ufunisise boyise ba ngoba thina singabayizolo labokhokho sibafungayo sibajahile ingane zayizolo abazilutho izinsuku zabo zisithunzi emhlabeni abahambanga banganene wethuna babulawa ngoba ababananganga babengaphambili iy'nsuku zabo zisithunzi la emhlabeni abazange badlule ethuneni babanjwe yithuna uma ubuza kwabasendulo boyise babo bona bawufundisa yini bawakhipha amazwi emathuneni ey'swini zey'lwane bawakhipha ukuthi webantu bami thina silobe safa thina endulo sihlele ey'swini zey'lwane zadliwa izilwane ukuthi ushembele ushembe uma uthi wena uyikholwa uyinazaretha ekuphelele amagcebe ayahluma yini engekho enxaphozini na incema ingamila amanzi ngabona ungabamba nokukholwa lokuthi uyakholwa okhokho bakho beqapha ey'swini zezinja ungakubamba ukukholwa kubambele ungalunga yini kulungele uma okhokho bakho bahamba emhlabeni nokhokhokazi bakho bengalungile okhokhokazi bebulala iy'ngane behambe bodayisa nemlungu ngoba befuna imali badayisela abakhunkulu benza imikhomiso yokuzokhomisa iy'nkomo bese kwanda iy'nkomo namazinyane ey'mbuzi la kwanda eceleni noma kwakhiwa izilwane phela iy'lwane ey'ningi zakhiwa ngey'ngane ezaphukuma nokuthi kwakhiwa otikoloshe nemkhovu lezi ngane ezaphukuma uyazi bakhonza abahle basizulu konke ebuhlungu eqhilaza ngoba yena ngonkulunkulu aqhilaze kodwa iqhilaze ngobuye mbona uyazi khona abantu abakhohlakele ngabo abanye angingasasho eNazaretha kuwo wonke umuntu othule ikhona khona abantu abathi bakholwa abantu bambathe ingubo kaNkulunkulu bacashile bambathe isikhumba senu bathi bamakholwa kanti bakhohlakele abakhohlakele ngale ndlela
othi mase umuntu mayisebembula uphelelwa amandla jawoka impilo enjani le mina-ke ngengathi kuyizwa kancane ngiyidophoze ekhaya ngokuhlushwa izitha zikashena anginaso isitha mina kodwa zonke izitha zonyaka lezi ezingihluphayo ekhaya umakoti mayelele uyavuka uyangixoxela udaba ebusuku la uNkulunkulu ngifamanje ukuthi ebuthongweni ngilele ngikwazi ukulwa nale ifuna uzoncelelele la uthi le nto mayithi ifuna uzoncelelele uthi ngibona ngibe namandla ngibe nesibindi ngibambe ikhaya ngithi ngqi ithi hayize ithi ngqi lengane uthi azawavula amehlo kodwa wavula ebuthongweni uthi abesethi wena wenzani besithi hayi mina ngithunyiwe bangithumile bangigagulele egama kwaze wakhulu emhlabeni sama nabo abantu siphila nabo abantu waze wakhulu wona futhi mawuthandaza wona mawulandela uNkulunkulu wangempela umane ubothi izulu livalelwe ngoba ufika kungulele uNkulunkulu na imicilisho le eqhamuka khona kodwa futhi ngeke wenze lutho ngoba mawukwathi wenza ukuthi uzokuvalela izulu uzokhipha abantu babili ezulwini yena ushembe lokuvulelela lemfihlakalo uthi vele uba ungebha hayi mina ngithunywe wosibanibani behola wosibanibani kuthiwa iy'ngane zakho zizihlukumeze kakhulu ushembe uyavulela kuthiwa size kuwe sizokuncela khona uzobola ibele makubona ibele bese kuphuthumisa lowo maji yakho sesibhedlela ufe khona sila nokushaya inhliziyo yakho siyinqamule ebhanini yakho ngoba kezwa akafuni ukuyeka lomfana lowo mkhonza alokuthi uNkulunkulu akafuni ukumyeka olokuthi uNkulunkulu umfana basho uNkulunkulu wangempela uyazi bathi umfana abanye ngolunye usuku ingane zami igula ngilethe la sengiphelelwa amandla bakhuluma amahlazo aze bafuna abasebenzela ekhaya bezwe amahlazo ukuthi njengoba sihamba nesihleli sithi hamba kugezela umnyazi khona abantu umumo hayi sakulandele mfuna udla imali yakho mfana yomuntu enkulunkulu bekhuluma jalaniki hayi ukuthi uyabona yena mfungane awuthi macungane amen awusho amen izwi lakho ngiyalazi macungane akhuluma umuntu umuzi ukuthi usibani wayekhuluma laphambi kwakho kweyinsizwa thandaza angikho-ke lapho ngiye ey'nganeni ey'gqilazwayo anginendawo nayo ngoba amavala la yabona abantu abathakatha amavala udonsa induku kushaya ngenduku umthakathi igwala gwala ekhulu kakwabo bokubona mayesebanjini kuhazisa komdlwana njengoba bezohazisa basukela uNkulunkulu basukela umuzi wakhe lo muzi inkonzo ezinhle umuzi wonyaka waphela imiphefumulo yabazali bethu abasekuhluphekeni nabakubo yena lo wesigangi mhlawumbe sebemlahlile sebelindele ukuthi kuyokhula ingane eyobakhulula yena basamfuni ngoba usebahlehlise kakhulu phambi kwaNkulunkulu usebenzela omubi uthi umakoti ngambamba ngathi pho yini wathi hayi mina ngangumbungu kuthiwa ngizoncela sengibhilwe ngafaka amafutha ey'lwane ngafaka yonke into kodwa nganguwumphefumulo womuntu ngiyihlule uthi pho ihlule njani le nino leyishilikayo uthi cha empeleni mina ngingumbiya pho wakhuluma izulu kangako umbambile ngqi wakhuluma izulu kangako wageqa uthi cha phela sihlanganiswa nembumbu yey'ngane zabantu abamnyama siyahandile noma samakhaya noma sabelungu silumbanise bese sifaka amafutha ey'lwane zonke iy'lwane lezi zilo maqaqa nayonke bese siyakhandwa mina ngiyingane yendiya kodwa njengoba isizulu sizongisiqeqeza kanje ingoba ngihlanganise nensizi yomuntu omnyama uthiwa sizokuncela sihleli khona lapho kuthiwa sizokuncela khona uzobona uthi kusenjalo umakoti bese kuqhamuka iy'nsizwa esikhonza nazo Nazareth zifike ziyigwaze ngey'mbongo bese ithi musani ukusheshe ningikwazi ngoba nizosheshe ningibulale ningakalifuni qala nifune iqiniso ngoba sengibanjile mina ngithunywe umuntu kanje ngeke ngibalule lokho uthi insizwa zimshaya ngembongo kuwe lo aphapha umakoti ngenhlanhla kuzange kumncele ukubambile
wahamba isikhashana sithandaza nabantwana. Ingane yami encane ithi baba ngivuke ngathi ngiya ethibeni ekhishini. Uthi mangibuka lapha ekhabetheni ngiyavula ngifica kunengane eNdiya emixing nelezo zeNdiya nomuntu ihleli kumkhovana la. Uthi ngakubuza ngathi wenzani na wena? Uthi wathi lo ngithumile uthe isigwebo sami ngihlale la ngoba ngihlelekile kwenza umsebenzi. Manje ngihleli la ngazi kuzoyabuka. Ngithi ngongitshengisa uyakhomba umntwana ngiyabona lutho la. Ngithi la thatha amanzi kaShembe ukuthi Shembe ngicela ukushaya lokhu ukushaya kuwele lapho khona. Angikhulumi kanjalo ngeyilwane, ngikhuluma ngemphefumulo yabantu. Ngikhuluma ngemphefumulo yengane. Ezinye ingane edayiswa yimndeni. Ufika umkhumbulo athi ngicela amahlule engane athi hanzi uningi ingane. Khona ingane zakithi ey'khulele. Uzontuka. Labo bantu masebefa benza lowo mkhuba baba yidlozi njani enganeni bakwethu. Uyabona imusizi othwelwe uNkulunkulu ebuka amahlazo enziwa abantu emhlabeni. Asiqineni bakhonza abahle basezulwini. Masithandaze singathandazeli ezinto kupheleni. Sicele sithi uNkulunkulu sicela ubahlule abathakathi nabaluyi yonke ubahlule Nkosi. Yonke lemphefumulo yengane ezingamahlule Nkosi sicela uyihlwithe. Uzoyihlukanisa namalungu namakhubalo Nkosi uyifake ekhaleni uyigeze. Baswele amahlule engane ogama. Ngolunye usuku impi ibhokile phezu kwengane yami. Siyathandaza ukhuluma amantombazana amathathu ayashintshana athi ngomshumayeli manje bathi khathi nayo into esoyenza ngoba sithunyiwe thina. Kodwa besicela ukusho kuwo ukuthi njengamanje lo muntu uhleli nalo osiphethe babhunga ukuhlasela kwenye indawo thina sithunyelwa kwabo. La sithi sicela ukukhulumela phansi ukuzosiza thina sasingabanga siyingane eziwu-3 santshontshwa kaZulu sebancane sisemantombazanyana amancane santshontshwa sitshontshwa yibo labo besihungula ngokusiphephela saze sawungena ehlathini. Leli hlathi elasolundi kodwa sazi ukuthi kuphi nendawo olundi. Sihleli khona umsebenzi esiwenzayo la ukuthi sithume sambe ngomoya sambe sinyakazise omakoti abaphumele izisu baphumele izisu. Mabe kuphumela izisu siyahlala sigade umakoti kuze kufike isikhathi sokuthi ahushume lento noma ichithekele lento bese sithatha leyo mphefumulo yengane sambe nayo. Ngoba ngikhuluma nawe izandla zethu igcwele igazi siyaxoxa la. Senza yonke imikhuba la senza yonke into. Hawu khona na athi lo khulumayo sineminyaka emithathu saduke emakhaya sebesifune baze basho kwaze waba indaba. Yazi umuntu wama ngazi ngoba ngangidinile. Bazishontsha amagama lezingane bonke bathi sibathathu wabani kwaphela konke lokho mase sengicasukile emva kokuthi sengithe sukana. Uthi lezi ngane la sihleli khona sahamba sizingane kodwa sezona ingane ngoba neyilwane lezi zabo ziphenduka zisenza abafazi zisenza abafazi senza saba izilwane nathi shashaleni iphilile. Sisebenza nomsebenzi efana nayo nemfundo kodwa uthatha impilo abazali bethu abahlule ngokuhamba kahle phambi kwezulu nomhlaba bese befa balahlwe nayempilo. Angithi uyezwa nje manje ukuthi kukhona abantu abalahlwa imindeni wamenza kahle emndenini wabo. Iyadabukisa nje lento eshoyo lo mama. Uthi uyisa zangenze lutho esalwazile abafanele esimzalayo enza ngamuntu. Asimazi yena uma uthi mayelotsholo walotsholo mbala. Khona imikhuba esusa impi ngalefeni. Le ndaba ukuthi indoda ingaloboli. Kodwa yona masesi indodakazi ayisikhulile iqalisha ishindaba zokhona emthini nekhohlela. Kodwa kanye akuzange kushiwo yena le. Abesedla inkomo engafanele azidle inkomo. Kusuka impi ekufeni ngayo. Le ngane ke yakhe asedla inkomo zayo. Ihambe yogana kanzulu. Iyothola ingane endala. Thola ingane ezempini
okubangwayo uyabona yena usizi oluthola ithina ngebishop laba bantu ekuthiwa bathwala umnumzana athwale aceba abe nayo yonke into njengoba ngilinganisa nembungu nje enza umkhumisi ukuzala inkomo okuzala azale ingane lo mnumzana abese lo mnumzana athathe le mfuyo yakhe yasesihogweni ayithole nemkhuba sesihogweni emuli aqale enzele ingane umhlonyana enzela ngenkomo engcolile ayenzele umemulo ngenkomo engcolile ize futhi igcine isincanyiswa ngenkomo engcolile ihambe iyogana lithi iyozala ingane njalo uNkulunkulu akhipha isibusiso somntwana azohlala okhaleni lomama onjalo uma thina singasukumi lemthwalo yobaba bethu izohluma kithi neyobaba omkhulu bethu izohluma kithi nathi sokwenza into enjalo asisukumeni bakhonza bakhe basesizweni le ndaba futhi akuyona yamanazarene ngengizwe ngasikhuluma sisukuma athi umuntu mina ngedwa khona ubani wathi yakhona asona amakhono thina sizikhonzi sikhonzele okhokho bethu kodwa thina siyila abantu okukhulunywa ngabo ekuthiwa sifuneleni abakhethwe uhola abaningi makuthiwa uhola abaningi uhola yonke inhlobo uhola iyonzalini abathakathi bakini onkanini bakini abakuthuka ngenhlamba ukuthi usukhona uyasihungula usisakushembe ngehungulo yonke bahole nabantu musho ukuthi nabakhona batshele benjalo bengakhona abakwenu ngoba kuthiwa njengoba usubona ikhala emphefumule lokuthi uzohola bona ngoba laba bantu abazenzi labantu bakithi nabakini bahlelile ezihonga ezahamba endulo njengoba ngibala imikhuba ababenza bavuka nazo bayikhethele bahlale labo mothatha ukubheka ngoba semakulalele kalula abafowenu nodadewenu akulula wena bekezela wena osowubonile wabathi ngomshoko wawusiyizwa indaba kashema bekezela ubabekezelele ubacelele ubanikelele ukuthi inkosi sicela lawo madlozi ahleli kubafowethu nawo dadewethu ngoba umncane ngoba umkhulu lo malume ukuthi inkosi nawo inkosi walande inkosi wahlithe azogezwa ukuze mangixoxa nabaphila esinganene nabo kwethuna babe sebezwa ngoba bakhonkwe yibona bayibona inkosi bengazi ameni zokwenza amen sikhathela abantu sebefuna ukuhamba bohlala phansi amen baqale phansi bahlindile uvuke labo abayamaxolile manje baxolile awu mfana uyasibhedelele mfana kunjalo isiza ngale hayi umncane naDumazile hamba mntana naye imali yokugibela useshilo uDumazile sinomcimbi endaweni yokuhamba mntana ahamba uDumazile abuye nomntwana uDumazile ngoba wena ulalelanga la ujabuka usheshe uphume uyohlala ekhaya uyasibhedelela nomfana kamashi bese bekushaya isidumbu bathathele ngane iphume ngane ibe yishini ayithayi mangihamba mina ngidedele nahamba ngempela uDumazile uyiphathe kahle ngizophoxa uma ungayiphathanga kahle ushayile njalo manje uzophoxa seshayile uqedile amen ibesani iphoxeni ngalo nathi madoda sinawo amacala phezu kwalo mnyama njalo ngoba nathi ingane asizenzeli amasiko ucabanga ukuthi ingane uma ungazange uyenzele amasiko izalo izokadoba ngoba ingane iyabiyelwa ingane ubiyela ngokuthi ugcine amasiko uma ungayibiyelwa nangamasiko ukuthi ingane izokadoba akekho bona umuntu wazi ukugada ingane amathoba agada ingane hayi sizokwenza nje ngoba sesiyabona ngenkungu inkungu nje onemqondo omncane ngawo uyingayenzeli ingane futhi inkungu ayinawo uswale nesitipi amasiko ayinkolo ayibona inkosi asiwelisi ingane mazimuko afanele aweliswe kuwo kuphela into eselektini eyibhaxe yokuthi konayo umuntu ufuna ukwenzela ingane yakho umhlonyana lezi zalayikhaya ezapha emandulo zona zenzelwa ungazazi yabona ngithenga umzomfana amazeziza kuwo cha ngikupha amandla nami ngizipha amandla ukuthi asibe nesibindi sazi ukuthi le ntushemba sithumela yona ekhaya emphefumulo yokuthi asizoqoqa izulwane sengiphendula wena baba ongofuna ukubuza la ukuthi senze njani ngoba baba kukhona ukuzile lapho ukhuluma ngathobanga nanso impendulo yakho baba ungakhulumi ngokwakho ungazange athole ungazange ngqala ungakhulumi ngomkhulu wakho nokhokho wakho
sibuza ukuthi laba basemandulo abafa emandulo usagabha izimpi bangcotshwa nini batholwa nini lo benzelwa nini ihlangu zabo izalukazi ezazife impilo ngaleso sikhathi zibaleka nezingane zenzelwa nini idwabo lokufuna ukwenzela ukhokhokazi isidwaba amen usenze isidwaba sikakhokhokazi usukile ukhupha ingane izalele ekhaya kube nje ngoba umntaklevane vele basabukule ethuneni bathi awudaba izingane zasasithunguli sabulala uyise baba sabulala ukhokho babo sabulala uyise baba nazo futhi senza lento ezenziwa okhokho bazo thina sinabiyo thina lesafanazela siyosingene kakhulu obhukwini ngoba ufika la ufika ukubona owakusende noma majiya bakutshele bathi hayi fana masolana ngongenisa abantu bakudala bakini wenza isihlabo wenza lo yisho ukukhuluma isihlabo usho majiya bangakutsheli ukuthi mntana mfana kufanele uyofuna kushemba ufunela impande la waqala khona ukubonakala kwezinto labakhetha khona umkhulu uma usuke nje wenzela okhokho bakho ukuthi hayi ngenzela ukhokho umsebenzi kodwa yena awumazi uba kwenzela yena ukhokho bakho yena wahamba wagcina kubo le nto ayihlukile nomuntu othi hayi ngoba sengiyi-Nazaretha sengifuna ukuvusisi ekhaya ngezwa kuthiwa umkhulu babe ngahlala mina sengizohlaba ugcina lolu hlaba hlaba olukhulu Mr. upha umfana oshayile utwala umthetho lapha ekhaya uthi Mr. siyabona ukuthi uba kusukile enyaweni uvule iy'nqele uzolokhu ekhaya usuhamba utshekile uthi wena awuzalwe umthakathi naye ushawe yona uzalwe ngoba wena uzalwe wena kudinga kuhlatshwa mina uzange ufuna uqala ufuna umongo ukuthi ubani yena lo waqabula ifilo lomthetho lapha ekhaya wayesekubopha ukuthi akusawuhlatshwa lapha ekhaya funa kuqala mhlawumbe ube nenhlanhla uthole ukuthi umkhulu waqala ukubhinga ekhohlisa ugogo seyiyose noma esesindisiwe wathi shiya phansi baningi abantu abayimbewu baphuma into enjalo mhlawumbe mina nawe akusafanele ugijimele ukuhlaba sefanele uthetha amacala labantu abanqamula umthetho lapha ekhaya mayibonge inkosi uma kuthiwa umkhulu owathi akusahlatshwa lapha ekhaya usho ukuthi kuyacaca ukuthi ubaba wagana wami wabuyiphumele inkomo apho gazi lakuchithela ekhaya mayithi umkhulu wagcina ngomkhulu uhlatshwa la ekhaya abasindisiwe aze kahle kamhlophe ukuthi uyihla kaganwanga nawe umuhamba kaganwanga noma ngabe iy'nkomo ngezaphuma ngoba phela zaziyinkomo kodwa likho isike lenziwa kaganwanga awukho wena ekhaya kwenze njani lapho makhosazana ukubaba ogada makhosazana ukhuba uyathanda ukuhlala lapha emaswidini ayeke ugada iy'ngane la ukhuba ngoba phela umuntu ogada abantu uba phakathi kwazi iy'ngane useshoniphi ukhuba yambona uhlendapho uxoxa indaba abantu abekele bona ingilosi yakhe ila kodwa yena usela sekhuluma ngedoko manje idoko loloshoniswayo namsiya bakhonza abahle basezulwini bakhonza abahle basezulwini asicela isibindi kushera mayibongozi amen usizo ushemba kuyena uNkulunkulu wamama waqamba mama amen noma yafaka kuphi noma ayindlela noma isiphi isihlobo sabo noma ngaphandle kwezwe noma uma sebefuna ukwathula abazalwane beze boza nabo balandele imigomo nemiyalo imindeni yabo bayithatha nabayisemakhaya mayibongozi amen bathi mina ngizolandela ibande ngoba thina sikhanganele yona into eqede isibongo nesibongo ukhanganele ushembele uzosiza abantwana benkosi uzosifincela yonke leyo awucabange nje khona ubaba kade sezokuza la asebedlule kuzo zonke lamagxathi ney'gaba zonke bayilanda imindeni bayisekhaya ubesebuza lo baba ukuthi-ke njengoba sesisekhaya ngisiphi isigaba esilandelayo lalesise kahleke baba mase belandiwe bafika bagcinelwe ekhaya benzele isiko lokumukela bephume ekhaya emphefumulo isigaba sesibili ukuthi-ke nihlangane kumele niwuzalo angitsheli ubaba ngitshela mina nawe ngoba kuzokwehlela kusasa nawe sowubalandile somasekhaya sekufika isikhathi ukuthi abakhulu uNkulunkulu babuyele ekhaya phela lapho kuzobe sekufika iy'ngombe ey'ndala zasemandulo ezazingayazi imizi ezohlala konkosi zaphela konkosi phela imizi yakhiwa izongo kade imizi ngekho abantu bebutho behlala konkosi beganele konkosi inkosi yakhe ngesiqiniqini sesigoma
asebeganile babeke bodwa uhlangothini labo ingoba amakhosi beke yodwa insizwe esashiselwa igazi esafundiswa esatshujwe empini amadoda amadala asebenze eselubongiyani ngecoco aseganiwe ayebekwa ndawonye ahlale ndawonye ngoba kuthiwa kufanele aganwe njoba eseganile kufanele azale iy'ngane khona kuzovela amabutho kuvele iy'ntombi ezozala amabutho babuyinkolo yabo bebuswe yileyo nkosi behambe bephangana umhlaba wonke amakhosi engelwa ngohobhoko abe nomona amakhosi ahambe phange iy'nkomo zamadoda abulawa amadoda angavune iy'nkomo zabo zithathwe inkolo ngenkomo zize zongena esibayeni sakunkosi negazi nabanobuzana abanikazi bey'nkomo inkosi iphinde izalo futhi abele wona amabutho iphinde yenza imicimbi khona la yamajaji lapha ekhaya ngenkomo ethu ivuza igazi amakhosi athwele icala nini niphuma enzala ebukhosini niwatshela amakhosi niwaluleke niguqe ngamadoda ukuthi aweze ngoba amakhosi ayabaleka kule ngozi le engikhuluma ngayo ukuthi amakhosi athwele icala enjani enzima kangakanani amakhosi ayenza imicimbi ngenkomo ayiphangile kwafa abanomzana balandele iy'nkomo zabo ukuthi usiphuqile indaba ezithi iy'nkomo evuza igazi elenga imikhono azohlala bonkosi aloku ekhali lawo indaba ezithi iy'nkomo zokwabonkosi ayikhiphi indaba ezitha enze ngazo emcimbi amacala futhi kuzothethwa la ekhaya kuba bayibonkosi hayi ngathethi izwe lokoloko ntanta kanje lithi ishona lithi waphathwa bonke nalabo bantu bafuna ukumphatha bayishona bazowina ngayo 3/3 majority kuphele kanjalo livuka ithongo ngaphansi ethuneni idlozi lithi kunjani sinamacala nje kwabone nabo futhi esibabala njengalabo esibabala ababi yinto nje ezorona koze kusondele kuhlenga bafundise iqiniso uchabo asigeza amathambo ohle omkhulu imphefumulo yasemandulo mayibonkosi besizwe sithathe sibuyisele kubona bese benhlela kahle izwe banendlala nenhlanzeko bese banqaba bese kuyaphola izwe siyohlonishwa njengamazwe lawa ahlonishwayo asentshonalanga okuthiwa khona ahlonishwa lawa nasempumalanga amashayina bonke la mazwe asempumalanga ahlonishwayo asatshwayo ngoba gcina umthetho wesiko lomngcwele mayibonkosi thina sinesiko la ekhaya ezweni lakithi kusafika umuntu amemeza ongafika omunye umemezo ezweni lakithi kumenyezwe ithixo kodwa uNkulunkulu ukhona phakathi kwethu sengathi uNkulunkulu wasekuhleni thina esezizwile angasiphi isibindi mayibonkosi amen sengiphetha-ke kuwe baba into esekufanele siyenzeke mase silandile imindeni emva kokuthi umsebenzi womcimbi bangeniswe ekhaya bamukele kunemicimbi eyenziwayo ekhaya masebelanda ekhaya emfundo khona imicimbi eyenziwa kuchitheke ngeyona emswana ushembe uchazile uchazela nawe mase sekufika isigaba sakho ukuthi uzolanda imindeni ukuthi yini eyenziwayo ekhaya mase ngidlulile kuleso sigaba lelo zibuko ukuthi kuhlangane ulalele baba wona kade ufuna ukwazi siphi isigaba esilandelayo sekufanele manje ngihlangane mani namandla ngaba yinkomo mani ngenawo amandla kube imbuzi sengiyise enkosini yamanazara ebuhleni bamanazara osiyamakhulu ngiyababikela asambeni manje silise emzini wengcwele njengoba seliphuma ekhaleni sesingenile ekhaleni nabona ekhaleni ngaphambi kokuthi nehlukanise ngezindlu nezindlu sicela ukuthi siyoqedela umsebenzi wenu emzini wengcwele ebuhleni phela isezulwini mayibonkosi lani semfuleni la kugezwa khona angithi umuntu uphuma emalibeni ahamba ogeza emfuleni abese kuphumela ekhaya uma kulapha iy'shozi nomngcola kuyomfuleni qede bese kuqhushubela ekhaya ebuhleni nasemazulwini onke nasetafeni konke isezulwini lapho yilapho abantu basuke sebeyongena khona ezulwini mayibonkosi beyothola amathikithi okungena ezulwini nina basekuthini sesiyahamba bayisinisa ezulwini phezu kwale nkomo siyocela uNkulunkulu ukuthi ngale nkomo sicela Nkosi bababhathise zonke izulwane ngezulwane siyolibhabhathisa ngale nkomo siyonithengela ivuka emhlophe nonke nibhathe ivuka emhlophe amen ngale nkomo siyonithengela amathikithi okungena ezulwini ngale nkomo siyonifaka emzini wengcwele mayibonkosi amen isigaba sesibili-ke leso baba ukuthi maniqeda sona ngiphinde ngihlanganeke seniyabahlukanisa ngezindlu ngezindlu ngoba phela nabakhiphela endlini eyodwa nabalanda nabafaka endlini eyodwa kusuke ekhaleni sengizobakhipha ngezindlu ngezindlu
isende lasekuthini lasekuthini baphumele basakazeke bagcwala umhlaba baphuma izindlu zabo mayibonge inkosi Amen. bese benifundisa ukukholwa kweqiniso niyomzabo unyazi bezulu kodwa bese nifundiswa amathongo amsabayo uNkulunkulu angasenabo ububi ukuba sekuqedwe uNkulunkulu ekhaya emphefumulo ushembe la ekhaya emphefumulo uqeda konke okubi kubo uyena owazi ukwenziwa njani isitabelelo 242 sizovala ngaso bese uyasilanisisa kahle ivesi lokugcina ilesibili ulalelisise kahle siyabonga kumsindisi Amen. cela ukuyethelele enhlizweni zabantwana babantu asebekhalaza manje ukuthi laba bezwile abangenamponondo abangenamvumo uNkulunkulu akuhlumise lokukhuluma bakhule ngomqondo bangadili bangesweli ukuthi balungisele imindeni yabo amen Amen. socela ukubuyisela umsebenzi kaNkulunkulu inkosi ibusisizilayo amen socela ukubuyisela umsebenzi kaNkulunkulu esihlabelelo samakhulu 242 emva kwazo socela umvangeli wenkosi asibuyisele sona sicela umshumayeli usimamane asibona ehlabelelo emva kwaso umshumayeli umvangeli wenkosi abesicela sibusise inkosi busukhabanga Nkosi yethu